kagira icyuya guhera mu nzara kugeza nibamujyane bazomubona bamuheruka ari muto ari umuntu bamuheruka ari muto narakubwiye ngo Canada yarakiriye my wife nuko mwene ma noneho burya waraye uvuye muhira bwije nataganga oye burya mwamaze gutekera aho abantu nyine tumaze gupanga ibyayi na zahabu twadukuta nanje naratubonye nkuko nabibabwiye ejo ndadushaka ndikubitagura nyine nkubitagura inzu bipfunsi ndatubona uratubona ndatubona none na zahabu aragiye na zahabu aragiye namushakiye udufaranga ndagiye sensize pamukuru oya yewe se ndahari none se uraza kwishinga urahari pamukuru usigaye wa musanguwa cyane uraza kwishinga si by'urugo rwanje nazahabu yaturiye rimwe tazamenya oya zozanirya kanyama zozanirya kanyama inze munyurizeho uwo mukubuzo nta kundi sanga urugo rwawe none se inazahabu saravuga wicare mu rugo rwanje nawe ufite urwawe rungana kuriya ibatayo hano gasinki wacu ngo umuheza kana bazabane mu arakabona ese iyo kaja kuhaba iyo kaja kuhaba ariko nawe umuntu yari kukamuha inazahabu avuze nka wa mugabo ngo aho kugira ngo nsomere ngo ndumanga impengeri nopfa gusomera imyumbati aho iyo uja kuba hano se ako kana sinari gufata na tuno none ukurabaho gute kiriya gihugu cy'inzu ndagisigaramwe njyenyine noneho urasanga ndagira ngo yasubiye kongereka iri mu kugenda igazuka wari wabona aho inzu igenda yiyongera inzu ikagenda iba nini nta muntu wawisunika yahuye n'ibibazo ndimo kwitaba telefone gutya navuga imyonga mu nzu ndimo kuvuga ngo genda nisubiramo wogira ngo ndi mu kibira umusaza buri amabugu nirungu kuri afose nirungu none ga uragiye we nazahabu aragiye namushakiye udukuta two navuze tese mwenema umuntu wari umaze imyaka ingana gutya amezi angana gutya ino ndavuga ati nazahabu yarahugutse naya yiwe nagerayo yamata intoki zari zimaze gusa nizigize ndavuga ati uwo munsi wazorare yashitse yama yikonera mu gishanga cyo gutekura ndavuga ati reka muheze n'udufaranga two ku ruhande azofate nk'amezi nkangahe ahingishe banza ruhuka amenyere anakore muri ayo mazi yiyo nyine abanza yamenyere aya yina banza muvemo n'abantu gabaza kumubaza amakuru abone n'udusukari namubwiye ati nagere buvira cyamagura agapfuko k'isukari ukazamuka ukikoreza umukomereka oya yesi nakabashitse nakabu baza ese kubizo nyine ko ari icyayi mwana wama ubaye ute uratona ngo abantu bumuhana tuzi ko iboga baracyagira wa muco wakimuntu bakama buzura inzu bakaza kubaza amakuru oye bazoza bayabaza ariko cyane nizo kugira ngo azoza atekera buriya bwana bwiwe icyayi abatekere igikoma agirate abana bamaze iminsi ngana kuri abatari mu nyina biyegeranye inazaha nta kundi kamuko wawe wihangane oye nta kundi aragira arareka kwihanganagira wihangane izo wabonye ni byinshi kuri uriya oya yibyo nabonye ni byinshi nyoko wanyeragiye kumutuma isaramu nushika nushikaga uzamuhagarara mu ikanisa ubabwira ngo turabatahisha twagize urukumbuzi tugira urukumbuzi ruraturenga turi mu kwikubita muri aya makanisa gahino nta ndirimbo yo ta sara ya bwana abana b'abahungu bahaze gasimbo bakama bagira oya uzobabwira uti sara ya bwana tuyiheruka aho ngaho uti tuyiheruka aho sara ya bwana hano yari ibagiranye ariko uziyandirimbo yo kwaka imbabazi ubabwire ko niwombeye musama nitore musama ubabwire ngo dukumbuye sara ya dukumbuye sara ya bwana dukumbuye na nitore masama ariko uzi yahagarikiye mwana ntuze
agahagarikira umuntu wageze uhagarikira abantu bakanezerwa n'amatangazo yageze atanga amatangazo abantu bagafashwa amatangazo muri kanisa kuvuga amatangazo abantu bose ukabona turi mu mwuka ariko ibaza umuntu utanga amatangazo abantu bakanezerwa amatangazo ngaho none ibaza yakoze mu kanwa yigishije shitani yarademukiye ye nuko ganaza noneho uzikonera harya muri Kadeza uzandamukiriza abantu ukabata inazahabu na Kadeza uzandamukirize mwana Perusi yari n'inshuti ya Perusi nayo na Kinshasa yari inshuti amaze noneho twagera mu maombi Perusi yaririraga ku ngoma ya kabiri ataragera mu ikanisa bavuzaga iya mbere iya kabiri yavuga Perusi ahari yageze amaririraho niba ari kuruzi niba ari hehe akamaririra ngo tuje kumva Imana Perusi nayo na Kinshasa barakanjije uzandamukirize Perusi ndaza gukora hano mu mweko uzomushirira ikiro cy'isukari umubwire ngo ndamuramukije cyane ndamuramutse yo salamu nzahise oya inaza uzogenda ugereye amahoro Imana izokurinde uzoba turamukirize warakoze kandi warakize none turanamushimira warakoze warahabayeho inabusa yagendeye urahaba cyane ariko uzobaramutse uzobwire umubwire uti njewe ibyanje byagumye kuba imbwa zabirwaniyemo zaneye misarara uzamubwire ngo ibyiwe byaratukuye byabaye indubaruba babwire ati isoko yiwanje ingurube zakiniye ati byanje byabaye ibirokwa ibyanjewe byarapfuye umugore yaragiye ati yaragiye inagotomera wakera siwe muzi ati yaragiye none njewe ndaho nabona umwanya azoza ze kumuramutsa inakinje tumuherekeze amasaha karagiye abantu uko kwama bavuga ariko ntako atagize inakinca ntako utagize inazaha gusa icyo dushima Imana icyo dushima Imana ni ukugiye uri mu karaga warakize oya yahunsize ntubwire ikibazo ahubwo utekereza aho uzosanga nuko aho tuzohurira naho unsizeho nahangaha muri iriya aho unsize nahangaha nazahawe mama we noneho kuryaga abantu bakazabasha ko gutandukana bikagora ubu nyine abantu aho twaziye ino se gutandukana ubu nyine se yabaye mu kiganza inazahabu ntazanye telefone uduhamagara uduheza amajwi utubwire uko umeze utubwire bimeze gute ko numva mfite ishavu umubiri wose oya yumva inakinshasa akarigenza nawe nko wariguze naje ntabwo binyoroheye kubona pa mukongo asigaye muri kiriya kizu we jewe nsigaranye na mwene mama inakinshasa azoza yitumbya inakinshasa azoza yitumbya agere hano aza ndebe arebe uko nabyutse ariko nanjye se ko maze kumenya gukubita akayi kuziko urareka ugira uti urareka uyahende hari ababirebaga bakagira ngo none simbishoboye wikitamenyerwa n'ishyano ndakubwiye ngo nzambikora abantu bazi ngo sinobishobora ariko kujya baza bavuga ngo uburyo bw'imanga buza bumenywa n'inguge ndabizi cyane inzu ukuntu nza nguma kwitoratoza nkatwegeranya twaruha tukavamo ikintu kizima umuntu yorya akarya ko ndafite umwana mpaye ndiza njye kubiringira ko gatsima nkakumesera ngakoropa ngataha ati bizonane ukundi upamu kuba atazayicara azoza usanga yabikoze nzofata urufunguzo rumwega nzambyuka kare imirimo se mu gitondo igirwaga no gukorwa inazaha none reka tukureka imodoka itagusiga ugenda ufata akamodoka hariye ikujana nakubwiye ngo nungere buvira uzamufata imodoka ikujane neza ikugeze mu gatanu uzururukire mu gatanu uzohamagara umugabo wawe tumubwira azoze kugutega niho uzururukira bazoze kugufata andi mashakoshi yagiye aka niko yari asigaranye genda iriza umwana agiye inakinca ariko inakinca yabaye atumwuka byarema ngaho genda inazaha ngaho genda we ntukazuriza umwana inaza
ese ntuzugiraga agasuni inakinca umwana karataha akaba ari we wurira yewe mwana wa mama kuriya nazahabuga nazahabarage yari kuginze sigaye mu gihanga kuriyaga nagize novuga ngo nari nagize nk'akabahati inagotomera aragenda ngiriba hatagenda agenda inazahabahari nukuvuga ngo nta gihanga gikomeye cyayina urayishiramo gutya wa musano winjiye mu nyanja we none singira ngo wa munsi yaje kurari wawe aho sinari kumvuga nkagira ngo none ndi mu kibira ukaza wisubiramo navugijwe ikangarukira ngaho none umbwira inazahabaragiye ariko aragiye kiriya gihugu ndagitaha uragitaha he ariko wa mana we iyi singura ducunda bijya baza bavuga ngo nyiri byaga imbwa ziramwonera ndakura utekereze nawe imbwa ziramwonera n'inkuru n'umubaza ngo imbwa zinjiye mu murima zironye kurya baza bavuga ngo nyiri byaga imbwa ziramwonera ni ibi ngibi ni nje we byakugereye byaragutimiriye ariko uyu mwaka ni gito kuri nje uko ngibi bintu nibinyabakina kinja niki no kandi usore nari maze kumenyera no nari nsigaye ntekereza ngatekereza nkavuga ati inazahabu nawazosohoka iyi nzu nyisigaremwo njenyine no muririmbyi waririmbye ngo byisi Yesu yabimukuyemo ninkaho wowe yabigusizemo yabikuyemo abandi binsigamo abigusiga kuko amajyari bo wagiriye muri iki gihugu nta wundi mugabo ndayumva tawe ariko byose nabitewe nayi nabusa ariko mayina nabitewe nayi nabusa ariko mayina mana hakika ariko mayina ariko ga noneho reka nkubwire mwana wa mama kuri anti yakubwiye ngo bene nyina baramujyanye bene nyina kurumva ko ari bo bakomeye ku mana imana yogira gushya ikagira gushya agashururi ikakujyana ukamusanga iruri hande rwiwe ikanjana ikamungeza iruhande gushya amazi akagira icyuya guhera mu nzara kugeza mu mujyane bazomubona bamuheruka ari muto ari umuntu bamuheruka ari muto narakubwiye ngo Canada yarakiriye maye wanje Canada ese ngaho oya noneho inakinca ngaho bankumbwire ko abantu baza bavuga ngo mugire ya mitima yari muri Kristo ngiko ukambwira ngo nkanje mataka y'urundahagurutse mvuye aha aho biriya yivugishijwe ngo ni musanga ni yame ngo nutamusanga ni uko ngo nzogende tuzurugurira gutipura mu gitasha nje gutipura ibazi isi kazunguruka dore ko itazinica oya nakubwiye mwana wa mama ikazunguruka maze kamunagira iruhande apana kuri iruhande rwe wasohoka gutya unyuze umuswage mu kanwa ukazimucira imana ngo numuntu ngo ibeshe se imana waruzi ngo imana ni mwene wabona nagotomera none koko murabona iyi nzu noneho ibyimpamo noneho nibwo ntangiye kubitekereza noneho ndatona ngo inazahabara isohotse ko ndavuga ngo babahungu biwanje baza bava ku kazi baze barare ni wawe rubi uryame mu gihumba cyawe uhavuga ngo mukindi cyumba harimo abantu oya ye nibaze no kuri kose nimbeshe gwa namarorerwa kurarana nabishwa oya ye bazaba bari mu gihumba cyabo ariko kiriya gihumba bagitwara rubiga basi umuntu azana ryama hindukira gutya uvuga ngo muri ya harimo abantu umuntu ndiwona rwaye ngo uhamagare n'ukuzanira n'utuzi ngo tugusukeho cyangwa tuguheza utumwe yewe mwana wa mama ariko mwene ma dusengera uriya mwana azohuruka amahoro ziriya nzira no baza baca umugani ngo akabonanye n'umuriro kabagahiye ukubura imodoka n'abashyitsi tumusengera huruke ziriya nzira zabaye za gito noneho nirwo ruhuha nsigaranye uruhuha rwayinazahabu umunsi nzumva ngo yahurutse mu gatanu umutima uzikamo cyane saba jenesi buzuye inzira zose uragira ngo ntibiteye ubwo baseda abo kuzura inzira nyine wo kazuzura none mwari mukomeye hariya hirya mwabyutse neza turaho tumeze neza none n'akazuba karabonye ese twa tunini tw'umugongo wafataga waratumaze nabyutse navunaguriye nawe warwaye umugongo ejo niriwe ngiranca ngo nikubita hasi n'ukuri kose habe no kubaduka
Ai uwo ni wa mugongo none ko ndagira nca nyine umusonga kurakubitira hano ukaza kwicira naho nuko ni kwizimera nta kibazo ndaguhaho nawe mbere nka kumpezaho ntumire dusangire ikiri oya nta kibazo twe twasangiye iberi turananirwa gusangira ikire binini gute mayo wa ibyo ni ibyabo baza bishirira ibyo abari n'amakuzungu noneho naringize ngo njewe nikonere nyuraha aho ndanyura hano nje kujabuka hakurya nje kureba mwana wa mugabo yari yambwiye ngo munyureho hari yaza korera ngo munyureho murore tuvugana abiri kuri za gahunda mbone kujimuhira oya yereka nanje ntahe noneho ntekere babahungu nibavuga bagiye kuja gutaha uyeje gende batekere bariya nabagabo cyane bariya nabagabo cyane uzubatekera ubagaburire baba bakoze akazi katoroshye bariya nabagabo b'Imana oya ngaho tumana ukunyure hano nanje ndanyura hano gira ngende